ID falso ne moço é uma usa honenara, usa moço honenya imagem. Nya yang hau nya telefon ad mai hau, daruma hau sa depresi tuang. Timor-Leste hanesang nação idanebe ser jovem, mas be consegue tama ona e era globalização mundial nia. No conhecimento ba área tecnologia avançado tebes. E o mundo era globalização, internet sai hanesan rede de comunicação nebe bele halo ligação, ho mídia eletrônica siracelo. Benefícios de internet, fácil atu halo comunicação, fácil buka informação, no seluktan. E hamos parte negativo usi utilização internet. Hanesan insulta malu e mídia social, hatung malu, cria ID falso hodi hamono e maseluk ne privacidade. Asaun sir hanesan ne itahanarang cyberbullying. Cyberbullying mak hanesan aksang o hahalok nebe insulta lihusi sosial media. Liu saat itu di jane bele halo bai maseluk no fo impacto makas bai e meida ne vida. Dalam barang vítima serlebe mahetang cyberbullying ne, falta ona confiança basir niang rasik iha público. Sim, bye-bye. Dalam barang ona sira bully husi WhatsApp, husi Facebook e dalam rumah mus kuliah direita mai hau sira cria ID falso hodi usa haunia naran rasik no foto haunia imagem hodi tahu ba ID falso chatting ho ema sira ne beke haunia kolega e haunia família Asa cyberbullying sa kuasa sa acontece sa lor-loran tede. Asa desde asa wanhira hawidari go des main ne sempre sa lor-loran de hasorun derma sa kuasa lor-loran te hasoro asa asaun sira sene tasore de lor-loran. Emane chatting ho haunia ID duni emane kuliah of phone nomor WhatsApp maybe haula consegue phone nomor ne ba pues dia ansane karik ola phone nomor pues ma haukar kono nomor hause foba katua sirama hareo ido pues liutia nia foti nomor ne ni foti duni hanu nomor ne hodi status falba ID falso ne hodi tahu dia ada dia maidet ido pues ema hotu ema ne be tema ID ne bane foti duni nomor hauniang ne text mai hanu WhatsApp ema text mai balu asa kuliah hodia balu mai holi fuang nebeke mal. Hau la tene tambah sira sempre halo bullying sor hau. Ia Facebook ni hau pernah hau ada sang hau soro emas pernah bullying hau. No ihana ba kalau la salah ema post hanya video rasik ma post na ba. Ya video na ba sa amin kan sekarang ke halimar to. La salah sira ema post na ba no nya trata hau sama salah nya yang hau nya telefon ad mai telefon ad mai hau Dalam barang vítima serlebe mahetang cyberbullying ne, falta ona confiança basir niang rasik iha público. Tambah bullying dan nebe masih hetang, lifuan trosa, lifuan insulta nebe masih hetang ya media sosial, laos ema ida det que ema rua, mebe mais de 100 pessoas ou 200 pessoas baleta, maka hatene problema ninia, kan ninia parte fraca. Então também ne, lori ona nia atu senti moe, senti tau que é público. Triste no lakon haunia vontade atau lawan aktivitate lor-lorongnya atau halahonia estudo idane hau senti sa lakon hauni vontade toma atau aprende no atau halahonia aktivitate lor-lorong. Iya pernah nisang ni iha mbe iha no kalau ini ba hau kalau hau depresi los
halasai shumane kwa hawasai humadik halasai kwa jasa basic semana ida numa hayu humadik. Quando cyberbullying ne makasliu emane mai ho hahalok ne bema sério, então cyberbullying ne bele lori nia bahanoing rua. Ne maka pensamento suicídio niang no automutilação, quer dizer, pensamento ne bema hanoing lori nia bahanoing atu hoang ou dala barak mos lori nia bahanoing atu hakanik niang rasi. Asa buatinan sane bahau sinti la dia atu sahanoin barak bahaunya atu ohoang maybe hauna fatih kalma haunya atu ne buat sirane bel lao dia efeito ne besira hetang husi cyberbullying ne muda kera sirini atitude dalam rumah mate atitude ta nara ansiedade ne ou ação ne bema dalam rumah confronta ação ne bema dalam rumah paniku ou ação ne bema triste tambah sira saya na vítima baia impacto husi cyberbullying. Atu prevene au sinti anesan tabela faz ba categoria rua tolo da primeiro indivíduo e depois segundo anesan cari que categoria tolo da primeiro indivíduo segundo anesan família uma lara e depois terceiro essa sociedade em geral. Agora indivíduo se cari ita usa na lili kole kono cyberbullying ita usa social media koko atu lalika anesan liliu ya usa Facebook det ne bawa teno Facebook det ema be friend request maine se ita la conhece lalika simuida atu ema ne niama atu terkenal que sama-sama se ita la conhece nia direita lalika simuida tambah ita la hatene ema ni intenção saída mas ema barak ita ya tendência de se cara hau ya friend Facebook barak berarti hau ni popular infelizmente ita agora tem que fokus ba ita ni qualidade colega ne beia ga quantidade colega ne beia. Infelizmente, jovem barak ne prefere liu quantidade. Kata o colega barak ma dia. Eu pessoalmente ne recomenda tebe zina naman. La barik sira SMA sira mai kraik ne. Wanhira usa social media ina ama precisa anesan supervisiona, precisa controla, haretuir. Sira halo saida ya sirni computador. Tamba. Dala ruma itani on bele sai vítima ba cyberbullying, ou itani on bele bully fale maselo ko si internet. Agora vai nível sociedade. Se ita hari itani exemplo anesan ita namora ho emaida. Dia konhira kanu toba hamutu labela sai foto ida nera. Tambah agora ita doi malu dia kela. Tapi ita lah tene abang berua que halo putus dia depois que halo emane la gosta ita no emane halo ID falsu post di Facebook depois lohi di internet ni telefone la kontia. Dia katu pokoknya essa relação íntimo sirne labela video labela halo sai foto e depois anesan karik ita dala barak ita balung anesan ita fiere ma ita kontak ni segredo ba ma kono problema ne bita ya babe koko atu konta ne ba ema ne bita fiere label konta be mototo apalagi postan e Facebook de oh hani do yang sana yang katson sana felizmente ema se usa ida ne atu hatum falita halo moi falita au sinti ba maluk hirak ne be experiência cyberbullying precisa entender kata kita bocira la mesa ema barak experiência ida ne tapi ema barak la kolha sai então hawan sa lova teve esta bocira ne coragem atu bele colher sai tambah nela fácil ida e depois se cara que tá botira sente ni impacto ni afeta na ita botira ni moris ita botira ni vida loron exemplo sa ita tau klau sai ita hanoinha tu comete suicídio ka ita hirus lalai state koko atu su ajuda ba maluk hirak nebe comete bullying sai ita botira hakarak ta botira kar mundo ida hanesang nebe karakatu ema seluk la contente no ita bot sira contente hau fiar ita bot la contente ho sara mita halo karek dia para ti halo sene tambah timur se sai dia kliu se karek ita tu bela saya ma dia